Salibonani bafundi bebanga lakuqala kumfundo yaphansi. Salibonani bazali ngemakhaya. Ngiyalamukela ku-Edgewave uhlelo elilethulelwa ngabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary. Isifundo salamuhla esesindebele lisethulelwa ngunkosikazi Nosizo Ngwenya. Ngihamba labafundi ababili uThariro loNobubele. Bingelelani abalaleli bangani. Salibonani bangani. Salibonani bangani. Mina nginguNobubele Dube. Ngiyabonga bangani. Ngithemba abafundi abalibalanga ukuphatha ingwalo zokubhalela lensiba zokubhala kanye lemitshina etshiyeneyo yokuthatha isifundo salamuhla. Ngiyalicela bazali ukuthi lincedise abafundi lapho abadinga khona usizo. Abangezwa kuhle endlebeni libahlalise eduze lesigxingi somsakazo. Labo abakhubazekileyo endlebeni libachasisele ngolimi abaluzwayo. Kuthi labo abakhubazeke ngezinye indlela ezitshiyeneyo labo libancedise ukuze bengeqiwa yisifundo. Imfundo ililungelo lomntwana wonke. Namuhla sizafunda ngezinto ezibangela ingozi zomlilo ezikolo. Namuhla sizafunda ngezinto ezingabangela ingozi yomlilo esikolo. Kumele ekupheleni kwesifundo libe selisenelisa ukuqamba izinto ezingabangela umlilo esikolo lokuchasisa indlela esingavikela ngazo umlilo esikolo. uNobubele uzasibalela amabala ethu alamuhla. Umlilo, isikolo, imota, izibi. Waphinde njalo Nobubele. Abengemakhaya ngicela libe liwabhala phansi, uzawaphinda njalo uNobubele. Umlilo, isikolo, imota, izibi. Angithi mbalisi uthe lamuhla siza kuyafundela phandle. Yebo Thariro, uqinisile. Lamuhla sizafundela phandle. Ngifisa ukuthi sibhode lesikolo sethu sikhangela izinto ezingabangela umlilo. Mina ngizaphuma kuqala, lani bese liphuma lingilandele. Kumele sihambe sindawonye bangani. Ngiyazi phela abanye sebengagijima bagcwale indawo yonke. Kumele sihambe sindawonye. Asiphumeni sihambe. Mina ngibona utshani obude. Asimeni lapha. Sondelani eduze, lingagcwali indawo yonke. Lapha sibonani bangani? Yebo Nobubele. Mina ngibona utshani obude. Ngiyesaba engxenye kule nyoka. Bazabuquma utshani lobu Nobubele. Ngakho nxa bungakaqunywa lingadlaleli lapha ngesikhathi sokuphumula lisiyakudla imiphako yenu. Manje utshani lobu bungatsha isikolo sethu kasisoze sitshe yini mbalisi. Ngizwe ngisesaba njani bantu. Phela singatsha kuyagcwala intuthu indawo yonke sicine sesikhwehlela. Uqinisile Thariro, utshani obunje buyingozi. Akumelanga buchiswe ngoba kungatsha izinto eziningi esikolo. Sokungatsha izihlahla, izimota kanye labantu. Misi abe ema bathi intuthu iyabangela njalo ukuntshintsha komumo womkhathi. Ye, uqinisile Thariro. Intuthu iyaphambanisa umumo womkhathi sibili. Asambeni laphana bangani. Lapha kuyini elikubonayo okungabangela ingozi yomlilo esikolo bangani? Sitshele njalo Nobubele. Nansi imota mbalisi. Lazo zingabangela ingozi yomlilo. Asilaleleni uThariro asitshele.
Igodi lezibi liseduze kakhulu lezimota. Nxa izibi lezi zingatshiswa, imota lazo zingahle zitshe ngoba amafutha ezimota ayathatha umlilo ngokuphangisa. Lokhu sikutshelwa ngabe-EMA. Kuhle kakhulu lokho bangani. Kukhanya lasizwisisa isifundo esabuya labantu be-EMA. Hey lina lihlakaniphile ngiyalibona. Uqinisile uTariro. Akumelanga kube lomlilo eduze lezimota ngoba kungabangela ingozi enkulu esikolo. Ngicela lani elingamakhaya litshele abantu abaseduze lani ukuthi yiziphi izinto ezingabangela ingozi yomlilo esikolo. Litsho ingozi ezingaba khona ezikolo zenu zibangelwa ngumlilo. Ngicela libancedise bazali. Asitshayeleni abangane bethu izandla. Siphinde njalo. Ngiyabonga bangane. Kambe kukhona okunye esikubonayo lapha? Mina ngibone omunye umfana ephethe umentshisi. Akumelanga. Umentshisi lawo akumelanga siwudlalise esikolo ngoba kungalumatha umlilo abantu batshe. Uqinisile nobubele. Akumelanga sidlalise umentshisi ngoba uyingozi. Kasidluleleni phambili bangane. Asingeneni lapha kule indlu. Libonani lapha? Yebo Tariro. Mina ngibona isitofu segasi. Laso singabangela ingozi yomlilo misi. Silakho ukubangela ingozi yomlilo. Ubufuna ukuthini nobubele? Njani Tariro? Akulamlilo lapha. Ivaliwe itankala. Abantwana laba bahlakaniphile bakithi. Hayi lina lihlakaniphile ngiyalithanda njani. Isitofu segasi laso siyingozi bangane liqinisile. Nxa itanka ingasala ingavalekanga, umoya wegasi uyaphuma ugcwale indlu yonke. Ngakho nxa kungangena umuntu ophethe umlilo, kuhle kulumathe indlu yonke itshe. Ngithemba selinanzelele izinto ezingabangela umlilo esikolo. Umlilo njalo ungabangela intuthu engabangela ukutshintsha komumo womkhathi. Liyayazi intuthu bangani? Yebo siyayazi. Intuthu yenza emkhathini kukhanye angani kulamayezi. Liqinisile bangani. Nxa kungaba lentuthu, ungakhangela phezulu uzabona angani kulamayezi. Intuthu igcwala emoyeni ibe ngamayezi, njalo lokhu kubangela ukuguquka komumo womkhathi. Asibachayeleni izandla. Asiphenduleni imibuzo elandelayo. Ngubani ongasitshela ukuthi sifunde ngani? Yebo Tariro. Sifunde ngokutshisa izibi. Sitshele Tariro ukuthi sifunde ngani? Sifunde ngengozi engaba khona ngenxa yemililo. Yebo uqinisile. Yiziphi ingozi ezingabangelwa ngumlilo esikolo? Tshelani njalo abaseduze lani. Akusitshele eyakho impendulo nobubele. Yikutshisa izibi, ukutshiya itanka yesitofu segasi ingavalwanga, kumbe ukudlalisa umentshisi. Uqondile. Lokhu kutshengisa ukuthi belilalele sibili bangani. Uqambe zona kanye izinto ezingaba yingozi. Nanku njalo omunye umbuzo. Intuthu ephuma emlilweni iphambanisa njani umumo womkhathi? Akusitshele Tariro. Iphambanisa umoya osemkhathini, sigcine sihotsha umoya ongalunganga. Liqinisile bangani. Intuthu leyana ephuma emlilweni iyagcwala emkhathini, ihlangane lomoya olungileyo okumele siwuphefumule. Sigcine sesiphefumula umoya ongalunganga. Lina lihlakaniphile sibili bangani bami, ngiyalithanda kakhulu. Ngithemba labengamakhaya benze kuhle baziqamba ingozi ezitshiyeneyo esingahlangana lazo esikolo.
njalo bazitsho lezinto lezo ezingabangela umlilo esikolo. Umlilo uyingozi bangani bami. Ngicela lababalisi ezikolo zenu bananzelele izinto ezingabangela umlilo esikolo. Ngiyalicela kakhulu babalisi ezikolo ezitshiyeneyo ukuthi linanzelele izinto ezingabangela umlilo ezikolo, ukuze abantwana laba esibafundisayo lani elibafundisayo elibathandayo bangalinyazwa zingozi zomlilo. Labantwana libafundise ama-fire drills ukuze nxa kungaqhamuka ingozi yomlilo babekwazi ukuthi kumele benzeni. Lalelani ke bafundi, nanku umsebenzi elizasala liwenza namuhla. Ngicela liyebhala imitsho emithathu ngamabala alandelayo. Sibalele amabala akhona Tariro. Umlilo, esikolo, intuthu. Waphinde njalo Tariro. Umlilo, isikolo, intuthu. Siyabonga, ngicela libancedise bazali babhale imitsho emithathu ngamabala asebaliwe. Bayabhala umutsho ngebala elithi umlilo, babhale omunye umutsho ngebala elithi esikolo. Basebebhala njalo omunye umutsho ngebala elithi intuthu. Ngicela libancedise bazali, siyaluthanda kakhulu njalo siyaluphakamisa usizo lwenu. Isifundo sethu salamuhla siphelela lapha bangane labazali. Kusifundo esilandelayo ngicela lisilalele. Sizaxoxa ngama-fire drills. Bazalitshela ababalisi benu ezikolo ukuthi kuyini ama-fire drills. Olethulele isifundo salamuhla unkosikazi Nosizo Ngwenya ehamba loTariro loNobubele. Lisale kuhle, valelisani abalaleli bangani bami. Lisale kuhle bangani, nguTariro. Lisale kuhle bangani bethu, nguNobubele ovalelisayo.